Naš kralj na prestolu. A si kralj na prestolu? Ja. To je moj setup. Make-up, kovček, stojalo, purpur. Soočam zgleda tudi. Razen je škoda, kar je Ben pravi, ne? Kiki, de la mi, na 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 na. Bibi, si me pogrešal. Si me pogrešal? Ja, jaz tebe tudi, miško moj. Ja. Muci. Kaj predilka boš? Ja, se prilizuješ, ja. Ja. Jaz se ti bom dala, na, izvoli. Naš kralj na prestolu. A si kralj na prestolu? Ja. Ta fotelj samo on uporablja. Je to tvoj stol? Ha? Še za noge imaš tukaj, če hočeš. Sam si mal premali. Sama v čakalnici. Hej, spet sem doma. V 6 smela prevoz, prišla sem nekaj čez 8 in pol sem imela zobozdravnika, do katerega sem že prišla. Zdaj, čez pol ure pride ena punca, ko bo moj model za en video. In pol ob 6 gremo na praznovanje. Bratranec ima 30 let, tako da naporen dan. Spala sem pa 4 ure. Da bi jaz slavila maček. A ne, Felix? Toliko obveznosti. 16 ur na dan moraš spati. Težek life. Evo to moj setup. Make-up, kovček, stojalo in stol ter ozadje. V bistvu se bo videlo samo tukaj malo okoli, tako da ni važno, kako je tu na straneh in to. Sam ta kader bo. Te fairy lights od spod, pa čez kopreno, sicer je malo taka pač nagubana, ampak ne bom se s tem, ker je ne morem zlikati, ker je koprena verjetno, ne vem, iz plastike ali neki. Ja, tako izgleda od zadaj. To je moj softbox, ki ga danes ne rabim, zato ker je fajn izkoristiti dnevno svetlobo. Ker pač ni bil dosti dolg, sem dala tu spod en tulc od neke folije. V glavnem, malo improvizacije, klupice. Ja. Ja. Zdaj pa sam še model pride in smo ready. Delam ozadje za naslednji video in poglej, kaj je to neka žival, a? Mi bo vse porušil. Si zmešan? Ne, se je ful zabavno, samo nočem, da mi zruši. Mojo nogo lovi. Ne. Au. Ne. Vun. Vun. Porušil mi boš. Kje sploh si zdaj? Ok, za vse punce, ki vas zanima make-up ali pa uporabljate gobice za nanos pudra, meni se zdi to ful samoumevno, ampak pozabim, da včasih kdo tega ne ve in pravkar sem se pogovarjala z eno punco glede pudra in nanosa in smo ugotovile, da je problem v tem, da ne namoči gobice. Torej, gobico moraš zmočiti, res konkretno, parkrat jo stisneš pod vodo, da postane večja, ker drugače je to ful manjša, skoraj polovico manjša. In jaz jo pol samo odcedim malo in pol dam v brisačo in sam naredim tak.
da je še vedno kar dost vlažna, da ne kaplja pa to. Tako da to je skrivnost do popolne podlage z gobico. O, miško lepi. Kako lepo si simetričen. Stupid. Si živ. Si živ. No, toliko o mojih novih ciljih. Nisem si sama to kupila, to mi je kupil moj bratec. Wow, 100% govedina. Kaj še rabimo? Solato bomo pol, majonezo. Najprej narežemo sir. To za čebulo, da jo vprašam. Ja. Boš ti spekal ali jaz? Oba. Aha, ok. Vsak pomalo. Še en radler sem kupila, da če bomo vsak po Nice. kren od Hofra nadalo smrzovalnik. Dobro. Oni se že topi lepo. Majko se to stopila od preda. Malo smo majonezo ne šparati, zato da bo soč. Mogoče bi lahko paradajz malo posolila. Upam, da ne bo pretrt. Ja. Beautiful. Pomalo. Ker je na dober pol. Beautiful. Sočan zgleda tuji. Čekaj, je težko s tem. Ja, mogoče Opa. z vilco bi. Meni si je dal malo. Ne se bom dal manj, ne bom dal celo. Še last step. Tada! Upam, da je tako dobro, ko zgleda. Sicer pač kruha nimamo čist pravega, ampak bo cool. So kajzerce, tako da pomači ga malo stisnem. Razen je škoda, ker je bun pravi, ne? Če je bil bun Ja, pravi, oni bi bil mehek, res ja. legit Ja, isti. niso jih imeli. Čeprav si jih sami speče, samo to je že pol too much. Ponavadi tisti, ko kuha, ne pomiva. Zdaj smo pa oba kuhala, tako da mi bila malo dilema. Nekdo je mogel in uganite, kdo je to bil. It was me. Ja. Celi kup posode za 2 hamburgerja. To bi lahko bila taka Instagram fotka. Look at me with my white basic pillow. And my 5 head. Oh, sorry. Beautiful. Kiki, do you love me? Na, 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 na. Oh, kako poslo imaš, deno. Malo se vred spravi. Govori vse tvoje, ne? Kaj je to ni? O, to je moja, to je moje. Tvoje? To je najno. To je moje. I'm pointing at you.
Zato je med fajn črn ventilator, fak. Ojej. In toliko praha okoli nese, a? Ojoj. Skoraj kot no.